Dinze. Uyu ni umuhanda uturuka kuri kano kabari ukaza ukajya kuri kino kibanza cyacu. Iki ngiki ubona ko ari ikibanza kiri mu miturire ahantu heza hatuwe, ziriya zose ni inzu z'abantu batuye, ugakomeza ukagera hano no gukora inzu nziza zigezweho. Ikibanza rero cyacu ni iki ngiki, ubuso ni metero kare 576, 546. Numva ko ari hafi ibibanza bibiri. Ni ahangaha harimo imyumbati iturutse hariya hirya, aha ugakomeza aho hose turacyari mu buso. Ikibanza cyacu giherereye mu murenge wa Mayange, akagari ni Akambyo, mu Bugesera birumvikana. Ikibanza ni iki, uhera hano ugakomeza ukamanuka ukagera hariya hepfo, ugatambika ukagera kuri uriya muyenzi wo hirya iriya. Ubona rwose ko uyu ni umuhanda gikoraho neza direct, bana byanyu tujya tuvuga ngo aha harashushanyije ngo umuhanda uzaca. Umuhanda ni uyu nguyu, umuhanda nyabagendwa, umuhanda mwiza, ahantu hari amashanyarazi ndetse hakaba n'amazi. Izi nazo ni inzu z'abaturanyi, nuko ari inzu zimeze neza, inzu zubatse neza za kadasiteri. Ikibanza iki ngiki rero ni miliyoni 10 n'ubuso metero kare 546. Mbibutsa ko ari hano ari mu kagari Kambyo, inyuma ya kaburimbo gatoya. Uvuye kuri kaburimbo ukigeraho metero zitagera kuri 500. Karibu rero mwigurire ab'inkwakuzi bataragitwara.